Bu men jırlayım. 11 yaşlık Aydar. 1955 yılının 30 yanvar günü Tataristan'ın Arşa rayonu orta bir azavalında okutuşlar gailesinde 6. bala bulup dünyaya geldi. İsmim Aldanok bilgeli buldu. Malay tusa Aydar, kız tusa Vasile. Çünkü gailede kişilerin birgeleşip Fatih Hüsni'nin yüzük kaşığını okuyorlar. Atiyim Feyzrahman, Fathirahman, Feyzrahman oğlu. Aniyim Feyzrahman ve Bilinur, Ahmetcan kızı. Abi yapalarım Flora, Marcel, Feride, Albert, Ferdiye, Hemmin, Aydar. 1972 yılını Arşanın 1. nomerli orta mektebin, 1976 yılını Kazan Devlet Pedagogik İnstitutu'nun Müzik Fakültetinin, 1981 yılını Kazan Devlet Konservatorisi'nin Jır Fakültetini tamamlap, Musa Celil isimindeki Tatar Devlet Opera hem Balet Tiyatrına opera solisti olarak işe girdi. Cennet yemin tatıp kal. Zibercet. Yaş
rüxsat eder miken? İter şiverim iter. Bikenin şatlıklı günleri bit. Nende şatlıklı günler ol? Kişi asker türe konakka kayıttı. Şolay beni. Halay bulganda rüxsat eder. Ondan soň. Molladan nikah okutırmız. Ondan soň indi. Par kögeşinlerden. Gırli birge gümür iterbiz. Mine mındıygına, berekeygine, para küzülü malayыбыз bulur. Emine jırlı terbetlerimi. Artta kışның buranları, Canға тиген aşı yıllar kala. Yolda pala, yaşlık yollık bola. Ömür digen para dağa çağa. Yolda pala, yaşlık yollık. Sandım aşk gerçin, güller diken küremsin. Sandım aşk gerçin, güller diken küremsin. Sandım aşk gerçin, güller diken küremsin. Bin başına savıtır, sayra bılbıl uzatıp bala, gümüş göbek tavışır. Uranға пайда бүгін аулағы да туған сүйік өмірлік ұл алдағы, сағынып сені еске ала әбіп абай аулағы, яшіліктің ең güzel шағы болып есте қалғаны. Аулағы, ей аулағы, аулағыға ермәген қыз егет күлін яуламы. Zarlanırga yok zarım, Urau bulsa da Sina bara yollarım. Zarlanırga yok zarım, Sina bara yollarım. Demek minel süyem, şol yoldan gider iken, Demek minel yaşayımın, eğer de süyem iken. İsenler misiniz, kaderli dostlar? Sizni her birinizge Tatariston folklor muzika davlat ansambli jırçılar isiminden hem bugün studiyamızga jyğılgan jır suyuvchilardan qaynar salamlar yollaymiz. Assalomu alaykum muhtaram millatdoshlar. Sizni har biringizga ko'p chuqdan çok qaynar salamlar yollaymiz. Bugün biz o'zimizning studiyamizda bizning begrakda tomoshachilarimizni yaratgan artistlarni ko'rib bizga bek shodmiz. Xayrli kech hammangizga. Şulaytı bugün Yanı Asır kanalında, bugün Zırlıqarı tapşırığında Qozon shahar filarmoniyasi artistlari hem indi elbette Respublikamızdan Karim Tinchurin ismindagi teatr artistlari bilanlar yılmayıp o'tiralar. Mehman dostlar, edebiyatçılarımız mening yanımda Tatariston Respublikasının xalq artisti Aydar Fayzrahmanov mening yanımda söhbetleşim. Yani men size kardeş deytem yanlışmasa kerak. Sebebi Tatariston Respublikasının Milli Televizyonasının eng öktü alparcılarının biri Aydar Fayzrahmanov bize mehmançılıkta. Gepleşigimizde sizi hoş gördük. Türkmenistan devletimizde de ähliňiz hoş geldiňiz diýesim gelýär. Rahmet Begzor. Men sizin aytganlaryň bek köp sözlerini anladım. Kardeş degen sözünü anladım. Şonuň üçin men eng başta Assalamu alaykum Türkmenistan, Assalamu alaykum
Ашхабад, assalamu alaikum, Sərbi. Мен Sərbi deyib gələtməzsem, bizdə mınday motor şiber kızlarını Sərbi Naz deyib atap irtələr. Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Size her birinizge çoktan şak kaynar selamlar yolunu. Çünkü bugün Zırlıgalı tapşırığında benim yaktaşlarım Arşak. Zırlıgalı, Muhterem tamaşaçılar, Alfiyepa, men mında sahneye Abdullah Tokay isimli filarmoniya sahne yetakchisi olarak tugul, çünkü mında ilham alib o'tiram. Filarmoniyaning legendar san'at yetakchisi Oqso'ylar. Menda eng birinchi jalsa olarak chiqdim. Alfiyepa, uzun ömür sizga bek zo'r rahmatlar bildirib, biroz o'sha shashak talgashlaringizga bo'lagi deyman. Olay bilan otilgan narsalar yetmagan kabi. Alfiyepaga mana shusha
Mamak şerine, gecema bakından bu. Karagız, ben de batıp, hoppa, hadi bakayım güzel. Bir şey. Ses kurduğun birisi gel gelip gitti. Hamanda sin, jaralarımda sin gene. Yüzlerine nur bulurken sensiz yaşauları. Ağlarda sinde, kırmızıda.
Болынларны атлар табырлаған, бір жыр ішітілі табунардан. Шалбашымны ие басып тұрам, ләкин ере хаман ярсып тұрам. Дүрләген қайын тузылары, бізден әлі яшілік ұзмады. Ләкті келген ер тузымайы, қартаймасаң яшілік ұзмайы. Дүрләген қайын tuzları, bizden әлі яшілік ұзмады. Ләкті келген ер тузымайы, қартаймасаң яшілік ұзмайы. Yürü қағып яғысу атлар келі, яшігітнің жыры ишетілі. Шалбашымны түрәм, шымыртыларға қараттырам ерақ ұфықларға. Дүрлеген қайыр тузылары, бізден әлі яшілік ұзмады. Ләкті келген ер тузымайы, қартаймасаң яшілік ұзмайы. Дүрлеген қайыр tuzları, bizden әлі яшілік ұзмады. Ләкті келген ер тузымайы, қартаймасаң яшілік ұзмайы. Болынларны атлар табырлаған, бір жыр ішітілі табунардан. Шалбашымны ие басып тұрам, ләкин ере хаман ярсып тұрам. Дүрләген қайын тузылары, бізден әлі яшілік ұзмады. Ләкті келген ер тузымайы, қартаймасаң яшілік ұзмайы. Дүрләген қайын тузылары, бізден әлі яшілік ұзмады. Ләкті келген ер тузымайы, қартаймасаң яшілік ұзмайы. Қол арбамны тартып ұзған шақта, бүкірәйі алға сузалап. Икішәрдә ішәр машиналы, күршілерім қала қызығып. Бір ниде юқ дисәм, шанмаслар. Нәрсәдір бар минем арбамда. Бизнесменнар қызығып қарап қала, мен орамнан ұзып барғанда. Ике ішәр дашылары болған танышларым тоқтап yol бері. Халық арасында шырашқанда ил башлары хатта қол бері. Мерседеста ерген танышларға хайырлы yol тілеп қаламын. Урам шатындағы ятимнәргә хәл қадәрі хайыр саламын. Қол арбамны тартып барған шақта ник қарайлар дисәм қызығып, көкірәгімнән тулы ташып шыққан жырым қала екен сызылып. Өз yolымнан шитке қайырылман. Қая юнәлсәм дә yol ашық. Жырым минем һич бетәрлек түгел. Қол арбамда ғына бір қапшық.
Uşaklar kızlar yatıp sığınsam da ömür yolum uzun. Yüreğimni tutup yığılsam da yaşau var bir kızım. Yana tuğandanı kıplap kilem kullarımını suzup. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşau var bir kızım. Yana tuğandanı kıplap kilem kullarımını suzup. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşau var bir kızım. Ümit hıyallarını sündermişe Iraklarga uzıp. Ömür uzuların sizdermişe yaşau var bir kızım. Yana tuğandanı kıtlap kilem kullarımını suzup. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşau var bir kızım. Yana tuğandanı kıtlap kilem kullarımını suzup. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşau var bir kızım. Uyuna yürek var yaşau diyip kıllarına sızıp. Kişiresi mizgillerge sıyıp yaşau var bir kızım. Yana tuğandanı kıtlap kilem kullarına sızıp. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşau var bir kızım. Yana tuğandanı kıtlap kilem kullarına sızıp. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşau var bir kızım. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşau var bir kızım. Ağaç başları şavlıdır jilden mi yağdırdan mı? Elle yıllarga silisi anları ağırdan mı? Şillerge sibile jırlar yapraklar tuzıp ala. Gözge urman üslerinden ömürler uzup bara. Şillerge sibile jırlar yapraklar tuzıp ala. Gözge urman üslerinden ömürler uzup bara. Әлі бір күн келешекті берген Yıllarımda uzып кетешек. Сағынуларда өткен ғұмыр юлын сағындырып түшке кірешек. See
Әгәр мин жыршы булмасам, гармончы булар идем. Әгәр гармончы булмасам, мин жыршы булар идем. Әгәр мыйыклы булмасам, мыйыксыз булар идем. Гармоным алып қолыма бірне сыздарар идем. Әлі дә гармончы болған. Әлі дә жыршы болған. Мыйығыңны бір сыпырда жырлалы Айдар туған. Су буйынан әнкәй кайтып килә, Кашкаурые алган кулына, Чәчләренә җылы карлар булып, Талмамыгы ява тынгына. Üzlərine жылы qarlar bular, Dolmamığa yava tınğına. Şul şaqlarına alıp qaytırsıman, Atlar oynab şoba üzənnə. Туған жерлер әнкәй белән бергә, Бик үзгәргән инде, үзгәргән. Су әнкәй кайтып килә, Кашкаурые алган кулына, Үзләренә җылы карлар булып, Талмамыгы ява тынгына. Үзләренә җылы карлар булар. Талмамыгы ява тынгына. Min seni şunday sağındım, Sizəsin mikən şuna, Aynı bulutlar qoplasa, Tabarsın mikən yoluna. Sen de şulay sağına qalsan, Qarama jillərine, Jır bulut dilek görersen, Naz dolu yüreğime. Sen de şulay sağına qalsan, Qarama jillərine, Jır bulut dilek görersen, Naz dolu yüreğime, Naz dolu yüreğime,
Наш тулы йөрәгемә. Sayrı bıl üzəndə, sayrı bıllar üzəndə, üzəgimiz ülgəndə, sayrı bıllar üzəndə, üzəgimiz ülgəndə, sayrı bıllar üzəndə, üzəgimiz ülgəndə. Su boyuna düşkən idim, yafraq yaratal tirək, yana desəm yalqını yox, yalqısız yana yürək, yana desəm yalqını yox, yalqınsız yana yürək, yana desəm yalqını yox, yalqınsız yana yürək. Atlar kile atlab alma çeşegin taptap sağırında qarar idim tırra qarurma qaplap sağırganda qarar idim tırra qarurman qaplap sağırganda qarar idim tırra qarurman qaplap atlangan atım qarar sigan yarım qara көз жаным сүйген қара көзге әйтмәс едім ауырсыз жаным сүйген қара көзге әйтмәс едім ауырсыз жаным сүйген қара көзге әйтмәс едім ауырсыз. Әйбәтме? Қолшабыз әйбәт болғаш. Bitti. Ağaydır barra doktor qarşı var almazsan uzar gider yaş ömürler qaytarıb almazsan uzar gider yaş ömürler qaytarıb almazsan uzar gider yaş ömürler qaytarıb almazsan uzar gider yaş ömürler. Qaytarıb alamazsan. Bu benim apayım. Qadrli dostlar, mına mağayın tuğan günün 2'şer mərtəbə belgilab ötüşü birdən bir kişidir indi men. Ne için olay işlərə bulduk? Çünki mına şu tuğan gündən soň men özümni yangadan dünyaya kelgan kibik deb his etdim. Yangi jırlar barlıqqa keldi. Bik motor tamaşaşı bilan işraşdyk biz 30 yanvar günü. Şunun için bugün indi To'qay
Габдулла Тукайның туган көне алдыннан без сезне янәдән менә шушы Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының концерт залына туплап, сезгә яшь җырчыларны, Татарика халык уен кораллары оркестрын алкышлыйга аның җитәкчесе профессор Татарстанның атказан сәнгать шәһәре Ринат Халитов. Мен ойлайм, біз сезнең күңелегезгә бүген ошарбыз дип. Чөнки без бу концертка да бик җентекләп, бик теләп, сезне бик яратып әзерләдек. Сез кергәндә үк тәрәзәдән дә, монитордан да кем килгәнен карап тордык. Бик матур тамашасы килде. Үзебезне алкышлыйбыз да концертыбызны дәвам итәбез. Хәзер мин сезнең каршыгызга минем иң якын дусларымның берсен, безнең ут күршебез Башкортстаннан килгән. Мин аны әле бүген исемсез генә игълан итәм. Алдагы көннәрдә мин аны халык артисты дип әйтермен. Ул безнең Руслан Сайфетдинов. Рәхимет, Руслан. Sağınışındı aşkınabız Jirüzege bulgan tübekka Yüreğimiz bulutlarga Digeler tübende Dağlar urmanlar ardına Şakırımlar aşağı Jiline jine Jilfer kilep fayta ber kubelak Fayta ber kubelak karşısına Urmanlardan sibile sarı yaprak Kılaklarda savrulaşır Yarı bu bayda Elleğinde kıska jeyinizle Aşıkan kişidey Başına talbına Jil jil kilip bayda Ber Kayta bulutlar arasından urman sokmağından sarı kubelekler kuş kuş yatıp kala jirde Jeyge bulunlarının canı jeyevli kubelek Tübende Dağlar urmanlar ardına Çakırımlar başa Jiline jine Jilfer kilep Fayta ber kubela
Tataristan'ın atqazan artisti Gülşat Şarapova hem benim yakın dostum Ruslan Sayfuddinov. Rahmat sizge. Bizden gidersin
Bir koytası kile yaşligime bilem onda koytar yıllar yok bizge yazgan ömür digen Seni yıllar yok Sağ bul Kavuşalmaz yarım Seni düzelmez benim yaramdır Yeşilgime geri kayıtkanıdır Seni Oldu mu? Hazır sen özün gene cevap al bak. Suda, uyni suda, Diger şulay, uyni iken, Hele indi minem bilen, Sileşirge uylayım iken, Olsun balık, Gül bakşa kıyması şilter şilter Bakşağızda kimdir girer sizni baxtlayser Gül bakşağız bigrek matur qarın sıqlanıp qına Minda ışık düşer ilim qıbelek olup qına
yalamı Terezende miyer şaykalamı Fazülenli şişme sıkmağına Şileğinden sağır şaypalamı Min taşaklı sırav iyep dağır Unutkanımın nəni üzün soğanır Fazülenli şişme sıkmağına Şileğinden sağır şaypalamı Fazülenli şişme sıkmağına Şileğinden sağır şaypalamı Qapqan bik yaşaşılır yabılamı Kıyaşımı haman işi aladı Üngür keşi pardı kırılar Gami bile bağlamiken Güreşi doğru Min tavşaklı sırav
Tağın bir qat Gümür bir Xuday Sina bir ömür tağın birini Koyaqlarga yazmış taşlasa da izler idim seni barısını Tağın bir qat gümür bir Xuday Tağın bir qat bu dünyaya kilsek Kiyik kızlar bizge yol sabığız Kavuşalmay odaş bulayırsak Kızlar bizge yol sabığız Tabışalmay odaşıqlar yürüsek Mini yaşagan taraflarga şabab Suluların donarıma qabıb Əvirsəm əgər şulu şaqqa Ufuk yalqınında seni tanıb Hakkı belek dolup kanatlanır Bin taşlanır idi mutlu şahlar Tağın bir qar, gümür bir Xuday Tağın bir qar, bu dünyaya kilsek Kiyik qızlar bizge yol sabığız Tabışalmay odaş bulayırsak Tağın bir qat Ömür bir Xuday izler idim seni Kiyik kızlar bizge yol sabığız Tabışalmay odaş bulayırsak Alina Prokofyeva ham Ozod Karimov boshingiz ali. Qadrli do'stlar, jurning avtori bugun mana bunda Ilsiyar Iqsonov. Ilsiyar, bosala kursinlar o'zingni. Rahmat Ilsiyar. Rahmat. Chin ko'nglimizdan mana shunday jurlar bu 30-yanvardan so'ng borliqqa keldi. Şunun için barısı da sizden tura, belki 25 aprelden sonda şunday jırlar barlıqqa kilo var. Şunun için barısı da tura sizin alkışlarınızdan, sizin bu jırlarını kabul ettiğinizden.
мәхәббәттең утында. Мәхәббәттең утында минут сәгатькә әйләнә син булмасаң янымда. Минут сәгатькә әйләнә син булмасаң янымда. Ураммазга чыккан чакта сындырдым талыгызны. Ай, Мустафа, сындырдым талыгызны. Шул сындырган талыгыздан сорадым хәлегезне. Шул сындырган талыгыздан сорадым хәлегезне. Кулымдагы балдагымның исемнәре Хәсәнә. Исемнәре Хәсәнә. Сөйсәң сөй, сөймәсәң сөймә, сөйсәң дә, сөймәсәң дә. Сөйсәң дә. Әйдә кушылып җырлагыз күтәрелсен күңелләр. Күтәрелсен күңелләр, барлык кайгы артта калсын, рәхәт үтсен гомерләр. Барлык кайгы артта калсын, рәхәт үтсен гомерләр. Синең кара күзләреңә нигә карадың микән? Нигә карадың микән? Сөям дигән сүзләреңә нигә ошадың микән? Сөям дигән сүзләреңә нигә ошадың микән? Мәхәббәтнең инәлләре кадалды йөрәгемә. Ай, Мустафа, кадалды йөрәгемә. Гел сине уйлап торамын таянып беләгемә. Гел сине уйлап торамын таянып беләгемә. Ağıydırdım barfat kire şılbırları boşlagan. Şılbırları boşlagan. Dəniz dibində gelim var sin şuğarga oxşagan. Dəniz dibində gelim var sin şuğarga oxşagan. Hey! 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 Siz dostlarımdı şodan göktəgi yıldızlarga. Göktəgi yıldızlarga. Sağlık belən bəxət dilim sizgə barımızgana. Sağlık belən bəxət dilim haydarımızgana. Sağlık belən bəxət dilim sizgə barımızgana. Sağlık, Bayılır. tınışlıq, Бәхет. şadlıq, Дәр. dərman, Ысынғаны. Рәхмәт! Әсия. Кларет, Алсу. Ринат! Гүлия. Rüstəm, Гүлхан. Elnur, Ирина. Razik. Гайсан. Айдар! Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар. Менә Габдулла Тукай исемендәге филармонияның шушы концерт залында искитмәле матур концертлар бар. Ел дәврендә мин аларның күбесенә керәм, күбесенең азагына кадәр карап утырам. Кайберләренең яртысыннан чыгып китәм, кайберләреннән керәм дә шундук чыгып китәм. Концертларның төрлесе бар. Мин моны ни өчен сөйлим? Чөнки мин монда булган һәр концертның чыгышын, һәр яшь башкаручыларның чыгышын, җырчыларның, юмористларның, биючеләрнең чыгышын карап, күзәлләп барам һәм үзем фикер йөртәм. Чөнки мин инде филармония сәнгать җитәкчесе булгач, мин аны эшләргә тиеш һәм мин аны бик яратып, бик теләп башкарам. Менә шушындай яшь талантлар арасында бик сәләтлеләр бар, урта сәләтлеләр бар, бер дә сәләтсезләре дә бар. Менә хәзер мин сезнең каршыгызга чакырттырган егет, мин аның концертына чыга алмадым. Мин аның концертын 3 көн буена карадым. Шул кадәр күңелемә ошаттым һәм мин аңа тәкъдим ясадым. Энем,
Менің мына шушы юбилей концертында шығыш ясарсың. Ол бик тіләп риза болды, чөнки менің алдары уағыда айтып қойдым 30 январьда 25 апрель күні мен қабатлайым Данир, тағын бір қат келерсің деп сахнада Данир Сабиров қаршы алайық. Рахмет інім. Зур рахмат. Зур рахмат Айдар абый шулай зурлап шақырғаның үшін. Ничек кәйфләр, әйбәт кенәме? Минеке дә әйбәт, рахмат сұрағанығыз үшін. Ней, дуслар, Айдар абый инде інім де сен инде настроенияларын көтерерсің инде тамашашыларның дегеш. Мин Айдар абый нәрсә эшләргә микән дидем дә, ул минем концертны карады да инде шушы филармониядә. Інім ди, менә мәктәп турында сөйләсәң әйбәт булыр иде. Менә мәктәп хатирәсе миңа бик ошап китте ди. Шуңа күрә дуслар, сезгә дә җиткерим әле теге. Кемнәрдер җиткәндер, зыяны булмас. Укытучылар әйтмешли, повторение. Ай, Алла, пиццавит мәллә бүген. Бик акыллы кешеләр утыра. Шул дуслар, минем иң яраткан әдәбият дәресеннән укытучым бар иде, Альмира Касимовна. Хәзер ул пенсиядә инде. Таза гына апа, калын тавышлы, кайчан килеп кермә кабинетка, нәрсә, килеп җиттеңме Сабиров дип каршылай иде инде. Мин әле бала чакта теге шаян егет булгач шаяртып та йөри идем. Ул апаның эчендә мужик утыра, шуңа калын тавышланың дип инде. Ну шу Альмира Касимовна теге әйтик, мәктәптә мин күп укытучылар бик яратып бетермәйде мине. Мин теге укырга бик йөрмәдем. Бала чакта күбрәк көрәш белән шөгыльләндем мин. Үзем тумышым белән Азнакай районыныкы. Әйтик, Айдар абый Арчаныкы бит иде. Менә Арча җегетләре, Арча көрәшчеләре миңа гел Азнакайның кайсы якта икәнен күрсәтәләр ие. Барып кайтайм исән сау гына шуңа. Ну барыбер да Альмира Касимовна минем шигырь сөйләгәнне ярата иде. Ул һәр вакыт классташларга мине үрнәк итеп күрсәтә иде. Гел әйтәе, менә бөтенегез теге шигырьдән кытылыр өчен генә, тизрәк билге алыр өчен генә тыр сөйлисез атасыз, бер дә аңлашылмый. Сабиров сөйләсә, җиренә җиткереп, Казандагы Галиаскар Камал театры актерлары кебек, шигырьнең бөтен мәгънәсен, барлык эчтәлеген бөтен классташларының күңеленә җиткерә белә. Ну ятламый гына зараза дип инде. Сирәк ятлый идем инде. Ну ятласам килештереп сөйли идем. Хәзер берсендә шулай әдәбият дәресе башланып китте һәм Альмира Касимовна и эше итеп кушкан булган Хади Такташ репертуарыннан берәр шигырь ятлап килергә. Шигаларда инде классташ җегетләр, кызлар Такташның я Мукамай шигырын сөйлиләр анда, я тагын берәр шигырын, ә мин ятламаган. Шираттагы икелене аласы килмәй. Аптырап утырам, нишләргә белмичә. Ул вакытта бераз җырлар белән мауга башлаган иде. Мин бала чакта бик җырлап үскән егет түгел, әмма дә ләкин күп җырларны ишетеп, анда радиодан яттан белә идем. Ул вакытта үзенә күрә бик популяр җырчы иде яшьләр арасында Фәрит Таишев. Хәтерлисез микән? Хәзер бик җырламый инде Фәрит Таишев. Ландыш Нигъмәтҗанованың ире, Рима Ибрагимовның малае. Анда бөтен төрле фамилиядә йөри, бик матур гаилә. Ну, шушы Фәрит Таишевның шундай яшьләр ярата торган бик матур бер җыры бар иде. Уйладым сине генә уйладым, күпме генә уйласам да туяр кебек булмадым, тынычлыгым урладың. Уйладым. Ну, понятно, ул җырны берегез дә белми, мин белә идем. Хәзер мин үземчә уйлап утырам. Альмира Касимовна мине такта янына чакыргач, мин Хади Такташ шигыре дип шушы Фәрит Таишевның җырының сүзләрен сөйлим микән, мин әйтәм. Икеле аласы килми, үземчә анализировать итеп утырам инде хәзер, уйлап утырам. Әле теге минем вакыт килеп җитмәде шигырь сөйләргә. Список буенча 13-нче тора идем мин. Так мин әйтәм, апа Такташның любой шигырен ятларга кушкан. Иң мөһиме аның репертуарыннан булсын дип. Такташ, мин әйтәм, вроде бы знаменитый шагыйрь. Неужели апа аның бөтен шигырен белә? Ну, мөмкин түгел барысын да белергә. Шулай бит инде, дуслар. Классташларга пышылтап кына әйттем инде, исегез китмәсен, мин әйтәм. Если что, уйладым җырының авторы Хади Такташ. Вакыт килеп җитте кернәп миңа. Апа күзлеген төбәтте дә. Нәрсә, Сабиров? Ятладыңмы? Ятладым, Альмира Касимовна. Иртәгә кызыл кар явачак. Мондый вакыйганы бушка уздырырга ярамый. Чык, давай тизрәк язванок булыр ди. Чыктым матур гына.
Опа, мен айтам, Хади Тақташ, ойладым. Сабиров, сен меңа ойлама, сөйле давай, дей. Опа, мен айтам, өзіңіз қошасыз бит Тоқта янына шыққа шиғырның исімін әйтірге, һәм оның авторын. Автор Хади Тақташ шиғырның исімі шулай атала, ойладым деп деменді. Ғажап. Бек ғажап, Сабиров. Неше ел оқытам әймі? Енді сізні исән сауғына оқытып шығарсам, пенсияға кетерге исәп. Но Тақташның бұл шиғырын әліге қаттылық ешіткенім жоқ еді әлі менімдей. Но мен юғалып қалған малай түгіл бет енді. Опа, мен айтам, уланың яңа шиғыры. Қазір оқытушы кетті қабынап. Альмира Касимовна ол бір құтырып кетсе, пока бүтін түкірігін шәші бітірмей тоқтамай. Жіктеп айтайын, ол қызып кетсе, бүтін класс шым қолайық. Неге оңлатырға? Бұла бетіне шылды қатынлар, міне, өз құтырғанына возбуждат сөйтіп тағын құтыратығы, тәм табып. Міне шынды апайны, бір қызып кетсе, аны көрсәгісті, көздіклері парланып шыға, ол тігі, қайны енді самавар кібі, көзден ұшқын, құлақтан пар, арттан түтін, анда ұжыс енді тігі. Әстағфирулла, Сабиров, ауызыңнан жиыласын. Ұят бит бұның енді сөздері сөйлейсің, сен мұны бұттан класс оқытушылары ішті көрмәсін. Ұят бұтын класс үшін ұят, ең мұхимы менім үшін ұят. Тақташ көптен өлген бетен ұятсыз, сен яға шиғыр деп тұрасың. Кетті қазір. Мен в шоке, мен Тақташтың ол уақытта өлгенін білмейдім. Оқыра мен айымы, тынышландырып қына болмай, опа тынышланы қызал, не қышқырасыз сіз ме айтам? Аллаға шүкір, все окей, құтырмағыз, өлген Тақташ мен айтам. Ситуациядан шығарға керек бетен нешектір, не қышқырасыз? Опа, мен бет яңа шиғырегіне дейдім, Тақташ өлмәген деп айтмадым демейді қа. Өлген ши yazған яңа шиғырларының бірсі. Шошы шиғырны yazған да өлген исән сау келеш. Ай, Сабиров, сенің білән сөз күрәштірген мен жүлер, мәктәп директорына қадар біләлер бет енді сөз артыңнан кісәге кірмәгеніңді. Шоқансан, сөйләді. Нәрсә сөйләсәң дә матур сөйлейсің сендей. Мен көңіл түрімді біліп тұрам. Қазір жеріне жеткіріп сөйләсәм, интонация білән. Рида кетейінді. Ең мұхимы жеріне жеткіріп сөйләргә әйбәт етіп. Шоңа көрә тынышландым. Бүтін қышқырғандарын опаның ұнытырға тұрыштым. Бар болған илхамымны шақырдым. Әлфиясы білән бірге. Һәм сөйләп кеттім енді. Талпына әйтерсің көбәләк. Бұ көңіл хайбигірәк жилбәзәк. Дүниясы жәннәт көк, бұлытсыз зәңгәр көк. Нишләттің сен мені мұхаббәт. Ойладым, сені генә ойладым. Көпме генә әлі жырлап жибәрәсі келәтігі жырын білгәш. Күшкә түзәм. Көпме генә ойласам да, туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладың, сөз бирдем үземә кабаттан. Уйламам, сагынмам, яратмам. Тик ни генә әйтсәм дә, син генә исемдә. Йокысыз үтә төн, ататтан уйладым, сине генә уйладым. Классташлар акыра, тупой кушымтаны кабатлама инде, нишлисең сен? Yok, ул бит жырдағына куплет сайын қошымта қабатланырға тейіш. Дұрыс қышқыра классташлар. Әмин бит сиғырны сөйләгәндә башында бит ақыра Фәрит Таишев жырлай. Шуңа қошымта автоматик рәвештә килеп қошыла куплет сайын. Хәзер классташлар қышқырға шуғалып қалды менде әлбәттә. Апа, қарап алам. Апа Илхам аби белән утыра. Мен инде тағы да хискә бирелеп.
Uyladım, seni gene uyladım. Köpmü gene uylasam da, duyar kebek bulmadım. Tanışlığım urladın. Şul hatlı hiske birildim, üçüncü kupletini unuttum. Lakin dostlar, mektepte okuğanda ok bileydim min. Eğer de üçüncü kupletini unutasın iken, gittim birincisine. Talpına eytirsin kubelek. Bu köngül heybigirek jilbesek. Dünyası cennet kuk, bulutsuz zenger kuk. Nişlettin sen mini muhabbet. Söyle zor rahmet, klastaşlar kol şapmagan iyi. Ha söyle bitirdim de yine söyle bitirgeç opağa qarab alam. Opa otura. Bitti mi Sabirov? Men aytam bitti Almira Kasimovna. Jetmey qoldi. Silasang silasan endi malay. Bütün yerden qosdan yigiri. No bek az bo'ldi bu. Bek az. Tag'in birer toqtashning yangi shigirini yodlarga eding. No. Nahal malay. Tege vaqt salavatning uftanmasin aybatrak silagan eding. Зур рахмат достар. Ну, алға таба давам етіп, мен енді өзіне көре жырлаған да болам, бейген де болам енді. Ну, көп тамашашыларының көңілінде мен паразит. Парадис. Нешіктір, пародия... Әләні пародия жағынан ұстады емес едім өзімні. Ләкин, достар, Айдар абайында шушы әйбіріңні сөйледі, бір бәләкейгіна пародия қыстырсаң әйбәт болыр дегені. Ну, менің бәләкей пародиялар жоқ, бүтінісі ұзын. Ну, шул 25-ші, 30-ші ғинварды деген 25-ші болдым. Ну, қашан юбилейі болды, в общем. Мына шурда біз сәхнәгә шығар алдынан ғына ойлап тапқан егі гармончы жігітім білән бір қысқа ғана әйбір, шуны искә түшіріп кетірбіз ені. Қазір ол видео тасманы қарап искә түшірдік, енді достар. Көз алдына кетіргіз. Нешік, мына құтларға болғаннар, шулайық біздің Айдар абайны юбилейі білән. Мына бітқа модны бит, ол қазір ярты ел сайын юбилей ясарға. Ғабділфәт абай 3 ел жүрді юбилей концертлары білән. Қазір Айдар абайға шири йықты көрәсің. Көз алдына кетірегіз, нешік құтларлар еді біздің шулайық яратқан мэтрларыбыз Татар эстрадасының Айдар абай Галимов, Салават абай Фатхиддинов, жырларға болғаннар Айдар абай Файзрахмановның өзінің жырын, мына мен бик яратам ол жырны, ең яратқан жырларымның бірсі Айдар абайның репертуарында, ол демәк мен әлі сүйем, әгер дә яшейм икән, демәк мен әлі яшейм, әгер дә сөйем икән. Айдар, давай, бірінші мен башлайым, икәу генә құтлы бізәме? Давай, проигрыш, әйбәтә. Başar kaytırırsın. Yıllarım bara, ey Feyzrahman, 60'ka jittim para. Айдар Галимов, давай продолжай. Қалғанын білмеймін. Қымнарым қиыла, ой қиыла, қиылса да запасы бар. Зор ішлер күтә алыда, Vakti yok qартайырға. Айдар бежу сузағына білем, қошып тазы білмеймі бұл жердің. Аны не Фатхиддинов, не Галимов білмей.
Aytar irahat emirlerin birisi üst gazete özü jırlauğum. Ve kuna da koşup özü de jırlap bitir de Allah haber şoğum bile. Davay. Demek min әлі сүйем, жол yoldan келем екен. Demek min әлі yaşayman, әгер де сүйем екен. Demek min әлі сүйем, әгер де yaşayım екен. Demek min әлі yaşayman, 60'ta болсам екен. 70'te көрішірбіз, 80'de ұшырашырбыз, 90'ға да келегіз. В общем, 100 yılға қатлы. Ey жанар! Данир Сабиров. Айдар абай Файзрахманов. Данир менә әле концерт башланып киттем, әйтәм, энем син кайда юлда. Әле ул концертлар белән йөреп, менә 1 сәгать алдан гына кайтып төште. Шуның өчен шушылай итеп безнең концертыбызга килгән өчен аңа тагын бер халыкча белән рәхмәт әйтә. Рәхмәтне муңшлар сиңа. Рәхмәт. Зур рахмат, дуслар. Татарстанның атқазан артисткалары Афия Махамадева, Сузан Тимирова. Татарстанның атқазан артисткалары Гүлшат Шарапова, Гүлия Хамалгалиева.
Yeniden sahneye olgarak çağıralım. Aydar Feyzrahmanov. А вот с Айдаром, почему вот вы как вдвоем все время? Как вы вообще, как это получилось, что вы вдвоем начали выступать? Мы вместе работаем в театре почти. Я уже 17 лет, он чуть на 1 год больше. Ну, как-то сошлись и в творческом плане, характерами, и находим контакт. Дуэты у нас появились, и вот когда у нас первые дуэты появились, тут мы поняли, что, наверное, совместная вот такая творческая работа, она была бы полезна и для меня, и для него, и было бы интересно для публики. В общем, нашли мы какую-то изюминку. Мне очень нравится, как он работает. Я спокойно всегда бываю, когда он на сцене. И он за меня как-то профессионал, в полном смысле слова. Профессионал на все 100%. Aydarны бик күптәннән беләм, миме. Аның белән беренче мәртәбә радиокомитетта очраштык. Без бик ялчан, ничәмез Илһам абый дип якында килергә куркып тордыр. Шуннан соң менә хәзер генә уйлый башладым. Нишләп шул кадәр тинак булды микән бу дип, име. Ул булай икән аның сире. Талантлы кешеләр һәр вакытта да тинак булалар.
Şunu da iske düşürmeli yeme. Alexander Kulishirov, ol o'zi milleti bilen Rus halkından idi. Şul da niler folklor jidi, muzikal folklor. Hem onda mine şul onun şu jitilmegen jirlerin iyimi. Nişek bularga tiyişligen ol biledir, işi sizedir onun. Mine aylarında şun deyip seleti var. Semenin ağasına vay vay dostlarım vatılani vatıka serbirim yatka dostlar var şakta.
güzel, motor benim halkım. Sahnelerge gelip çığa balkıp. Hay kızları, sıvılardan sıvı. Yigitler, bakıp tatar bulur. Nindi güzel, motor benim halkım. Göz karası көңіліме yakın. Devlet tutkan, danı var hatırda. İşimiz zor, izle, jir şarında. Alfiya Mahamadiyeva. Eğer bir kızını yaratsan, taşlama. Ting tugel deme.
Син дә ир каны. Әгәр дә ул сиңа тиң түгел икән, узып гайбәтләр аша булыш аңа. Кирәк булса күтәр йолдызларга кадәр һәм үзеңә тиң яса. Син дә ир каны. Әгәр дә син аңа тиң түгел икән, кара төн булсын көнең, тигезлән. Кирәк булса үлемнәр белән шаярып күрсәт бар егетлеген. Әгәр бер кызны яратсаң, ташлама. Тиң түгел димә. Тиңнәрне табып яшәрсең. Ә ул синдә яра булып сулкылдап торыр канап. Үтеләсе юллар, килер йыллар, куелмаган иде. Алдан уйлап очраштык та киттек дөнья буйлап. Бар әле дип гомер итәселәр, бар әле дип дөнья көтәселәр. Очраштык та киттек дөнья буйлап. Очраштык та киттек дөнья. Тырналар уя кырган чакта. Бар тереклек сәнәп торган чакта. Очраштык та киттек дөнья буйлап. Бар әле дип гомер итәселәр, бар әле дип дөнья көтәселәр. Алдан уйлап, очраштык та киттек дөнья буйлап. Һәм барабыз. Жандашың дәшә, телимсең сөйгәнең булам, диде шаян миләү
Жырның авторы Ғазиндар Марат. Қайшақ яман сулап бір күрсініп қоям. Yok, тұрмыштан түгел. Өзімнен тоям. Қайша ғұмырымны бик қызықсыз тұям. Кішілерге кетем. Вақ хисләрне тоям. Өзімні көчле кирәк итеп тоям. Тормыш серле, қызық. Мин дә шунда сыям. Әле дә яшим дип бір сүйеніп қоям. Тормыш серле бір мағжиза. Сәхнәдә Ярышалы қаласынан минем яш жыршы достым Илшат Хамадиев. Қайшақта өзіңні бәқітсіз тұясы, үмітің гүлләрін жирізе. Нигәсің, көрінмей қияшы, тұрмышы сәрелі бір мұғжиза. Бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатілер, барсыда мезгілде бір ұза. Нұрыңны қойып ал, өміріңді қойып ал, бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатілер, барсыда мезгілде бір ұза. Нұрыңны қойып ал, өміріңді қойып ал, тұрмышы сәрелі бір мұғжиза. Қайшақта өзіңні бәқітлі тұясы, көңліңді иркелеп нұр езе. Бір жанға қияшы, нешіклер сыясы, тұрмышы сәрелі бір мұғжиза. Бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатілер, барсыда мезгілде бір ұза. Нұрыңны қойып ал, өміріңді қойып ал, тұрмышы сәрелі бір мұғжиза. Нұрыңны қойып ал, өміріңді қойып ал, тұрмышы сәрелі бір мұғжиза. Бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатілер, барсыда мезгілде бір ұза. Нұрыңны қойып ал, өміріңді қойып ал, тұрмышы сәрелі бір мұғжиза. Бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатілер, барсыда мезгілде бір ұза. Нұрыңны қойып ал, өміріңді қойып ал, тұрмышы сәрелі бір мұғжиза. Нұрыңны қойып ал, өміріңді қойып ал, тұрмышы сәрелі бір мұғжиза.
Zor rahmat. Vay yaşlığım, yaşlığım, jülerliğim. Aklımı yaşka bilmegenimin şol kader güzelliğin. Aklımı yaşka bilmegenimin şol kader güzelliğin. Talyanı garmon oynayıp eller bizim iken. Yaş ömürler şeşek iken, kadrini belli iken. Talyanı garmon oynayıp eller bizim iken. Yaş ömürler şeşek iken, kadrini belli iken. Payıgıların işlerimle elde gide izlerim. Üzülüp düş keşkine bölürün şeşeğimden izlerin. Üzülüp düş keşkine bölürün şeşeğimden izlerin. Talyanı garmon oynayıp eller bizim iken. Yaş ömürler şeşeğiken, kadrini belli kız iken. Talyanı garmon oynayıp eller bizim iken. Yaş ömürler şeşeğiken, kadrini belli kız iken. Yaşlığım, güzelliğim. Aklım birip ağlar idim bergene jülerliğim. Aklım birip ağlar idim bergene jülerliğim. Talyanı garmon oynayıp eller bizim iken. Yaş ömürler şeşek iken, kadrini belli kız iken. Talyanı garmon oynayıp eller bizim iken. Yaş ömürler şeşek iken, kadrini belli kız iken. Talyanı garmon oynayıp eller bizim iken. Yaş ömürler şeşek iken, kadrini belli kız iken. Zor rahmat. Zor rahmat. Büyük zor rahmat. Rahmat. Jimmy,
deyip gene Bilge bulsam aytırıydım Bağlaman deyip gene Şımıdım 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 Bağlaman deyip gene Şımıdım 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 Bağlaman deyip gene Heyden ıslar yıllamalı Gelmesinden giyemez Heyden ıslar yıllamalı Gelmesinden giyemez Gelmesinden giyemez Ben doğanda yüzeriz Gelmesinden giyemez Ben doğanda yüzeriz Şımıdım 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 Şırlıyımızda diyemez Şımıdım 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 Şırlıyımızda diyemez Sahnada Tatariston Respublikasının folklor muzikasi davlat ansambli. Ömür ittin, yere büttün, dağların, sıcakların, tuğan yak bizekler ol, dallarım, yüreklerim. Siltir siltir soyulanda giyen teşileklerim Löpürdeşe soğuyanda dallarım direklerim Dallarım direklerim deyip üzüle üzeklerim Dallarım direklerim deyip üzüle üzeklerim
мұңына қайтайды тәкәрліклер шондай биік иді зәңгәр көклер секірейді күтүбәсіне қадәр тек біз едік мініп жетерліклер қайтарыңыз миға шошағымны қайтарыңыз миға ауылымны қайтара алмайсыз шул жырдағына қайтарырға қалды мұңнарымны қайтара алмайсыз шул жырдағына қайтарырға қалды Yıldız məni turğay nıqtaları Mın sibüdən tuqtalar barı Üzlərində tartdı yıraq şiirlər Üzləri də moda tıralmadı Qaytarığız miğa şuşağımını Qaytarığız miğa avılımına Qaytara almıysız şul jırdağına Qaytarırğa qaldı Tizilip qaytaydı tırnaları Tırıq diye bağdadılar barı Üzlərində tartı yaraq iller Üzləri də moda tıralmadı Qaytarığız miğa şuşağımını Qaytarığız miğa avılımına Qaytara almıysız şul jırdağına Qaytarırğa qaldı muңнарымны Qaytara almıysız şul jırdağına
Azat Karimov. Зор рахмат Айдар абай. Ихлас көңілімізден әлеге Қадірлі достар, хөрмәтле тамашачылар, менә шушы урында мин бүгенге концертта катнашкан менә шушы яшь җырчыларга үземнең улуг рәхмәтемне җиткерәсем килә. Һәм икенче рәхмәтем бүген менә концертыбызның башыннан хәзерге мизгеленә кадәр безгә менә шушы нур чәчеп, нур биреп торучы Казан дәүләт консерватория каршында эшләп килүче Татарика халык уен кораллары оркестрына аның җитәкчесе Ринат Халитовка, профессор Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе. Рәхимет Ринат, әйдәлауга барып бер баш идерәм үзеңне, халык гар китереп сине алкышлый. Хөрмәт итеп. Синең турындагы җырны арчан җырламый мин, түзмим кая барсам. Җырлар ягы, моңнар ягы арчан сиңа кайтам, юллар йөреп арсам. Туган ягым минем güzel arşan, kaytmaz idim sinsiz yaşay alsan. Benim юбилей sahnasında 3 Aydar Hakim, Aydar Ahmetcan, Aydar Feyzrahman. Hazır sizin alkışlar astına sahnaga Tatarstan'ın atkalan artistleri çakırıp alabız. Gülşat Şarapova, Hamal Suzan Temirova. Eyle dostlar Meryem'in erge yıkılanmağan. Eyle dostlar Meryem'in erge yıkılanmağan. Hay canım kene borana bu havan selin oran. Basıp gitken yolunu görsem gözünü kırıgendey bulam. Basıp gitken yolunu görsem gözünü kırıgendey bulam.
Birov dille qo'shsiding ko'zi qora kirpagandan gullar toma ko'rsam yuragim yana kirpagandan gullar toma ko'rsam yuragim yana Ay canım gani boran bu havoy selim boran Bosib ketgan yo'lini ko'rsam o'zini ko'rganday bo'lar Bosib ketgan yo'lini ko'rsam o'zini ko'rganday bo'lar Ay canım gani boran bu havoy selim boran Bosib ketgan yo'lini ko'rsam o'zini ko'rganday bo'lar Bosib ketgan yo'lini ko'rsam o'zini ko'rganday bo'lar Hey! Bosib ketgan yo'lini ko'rsam o'zini ko'rganday bo'lar Bosib ketgan yo'lini ko'rsam o'zini ko'rganday bo'lar Yigitlar! Hop! Külkilerden rahat edip güle bilsek Yamanlıkka vakitinde güle ilsek Yaşav yarı bu dünyada Ata oğulunu, ana kızını bilgen çakta Yaxşı uylar bizning bilan yurgan çakta Yaşav yarı bu dünyada Tez yetib avul ileri otlar alsa Yaşlar kartlardan topqir sözler öte alsa Yaşav yarı bu dünyada Anisin kumarga ulu qaytib jetsa Şerdoğan qirg'ida bir qaytib ketsa Yaşav yarı bu dünyada Qartlarning tizin жылытса aniqlari Alarning bit bu eng tatlı minutlari Yaşav yarı bu dünyada Yaşav yarı bu dünyada
Уртанча апайым. Bәхетсіз сәғәтләр барысы да мезгілдәй бір ұзар. Нурыңны құйып қал, ғұмрыңны тұйып қал, тұрмыш ул сәрлі бір мұғжиза. Бәхетлі минутлар, бәхетсіз сәғәтләр барысы да мезгілдәй бір ұзар. Нурыңны құйып қал, ғұмрыңны тұйып қал, тұрмыш ул сәрлі бір мұғжиза. Жанға қияшым, нешеклер сиясым, тұрмыш ул сәрлі бір мұғжиза. Бәхетлі минутлар, бәхетсіз сәғәтләр барысы да мезгілдәй бір ұзар. Нурыңны қиып қал, ғұмрыңны тұйып қал, тұрмыш ул сәрлі бір мұғжиза. Нурыңны қиып қал, тұрмыш ул сәрлі бір мұғжиза. Ғалижанап тамашашыма миннән чәшәкләр. Нурыңны қиып қал, ғұмрыңны тұйып қал, тұрмыш ул сәрлі бір мұғжиза. Бәхетлі минутлар, бәхетсіз сәғәтләр барысы да мезгілдәй бір ұзар. Нурыңны қиып қал, ғұмрыңны тұйып қал, тұрмыш ул сәрлі бір мұғжиза. Нурыңны қиып қал, тұрмыш ул сәрлі бір мұғжиза. Қадірлі достар, хөрмәтле тамашашы, Ғалижанап тамашашым, туғаннар, таныш білішләр, балалар, яшьләр, өлкәннәр. Мин сезгә менә бүген инде үземнең 60 яшьлек, 3 айлык үрімнән, күңелемнән чыккан иң олуг рәхмәтләремне әйтәсем килә. Чөнки беренче концертны бергәннән соң шушындый уй килде. Безнең тамашачыбыз сусаган менә шушындый концертларга, сусаган моңга, сусаган менә шушындый матур балаларны сәхнәдә күрүгә, сусаган менә шушы тире музыка уен каралауда уйнаучы шушындый оркестрларыбызга. Шуның өчен бүгенге булган менә шушы җылы мөнәсәбәтне сез бүген үзегезнең күңелегезгә тутырып, салып, алып кайтып китегез. Мин уйлыйм, сез аны
танышларыгызга җиткересез. Сез аны җиткересез туганнарыгызга, чит өлкәдә яшәүче милләттәшләребезгә. Шуның өчен мин сезнең белән бүген саубуллашмыйм, мин сезнең белән бүген барлык артистларга рәхмәт әйтеп, киләсе юбилейга кадәр дип. Чөнки без менә шушы матур бинаның хуҗасы Кадим Назирович Нуруллин белән киңәштек тә минем юбилейдан соң. Традицион рәвештә 30 гыйнвар көнне без сезнең барчагызны да менә шушы матур мәхәббәт бинага көтеп калабыз. Исән имән булыгыз. Кабат очрашуларга кадәр без сезне яратабыз.